Amahoro y'Imana kuri mwese mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye, aho mukomeza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tuba twagiye tubategurira. Uyu munsi turi tariki 4 Mata mwaka w'ibihumbi 2026, tukaba turi ku munsi wa 94 mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi barirwa kuri 271 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje, njye banyita MC Derrick, nkambazaniye bimwe mu byiriwe bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi nta kindi gikomeje kuvugwa uretse igiciro cya lisansi cyazamutse amafaranga 318 y'u Rwanda, naho Mazutu ikazamuka amafaranga 257 y'u Rwanda. Kuri uyu wa gatatu Mata 2026, Urwego Ngenzuramikorere RURA rwatangaje ibiciro bishya ntarengwa by'ibikomoka kuri peteroli, kimwe n'ibiciro bishya by'ingendo mu Mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara. Lisansi yazamutseho amafaranga y'u Rwanda 318 kuko ibiciro byaherukaga gushyirwagaho tariki ya 5 Werurwe. Lisansi yari iri kugura amafaranga 1989 y'u Rwanda, naho Mazutu yari iri kugura 1948 yo ikaba yazamutseho 257 y'u Rwanda. Urwego Ngenzuramikorere RURA rwatangaje ko guhera ku wa 4 Mata 2026 saa 12 za mu gitondo, ibiciro ntarengwa by'ibikomoka kuri peteroli habariwemo n'umusoro nyongera agaciro bivuguruwe ku buryo lisansi itarenga amafaranga y'u Rwanda 2303 kuri litiro, naho Mazutu ntirenge amafaranga y'u Rwanda 2205 kuri litiro. Ibiciro bishya byashyizweho hashingiwe ku mpinduka ziri ku isoko mpuzamahanga ry'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ingamba leta y'u Rwanda yafashe mu guhangana n'ingaruka z'impinduka zigenda ziyongera ku rwego rw'isi. RURA yakomeje itangaza ko hashingiwe ku mpinduka z'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bigenderwaho mu gushyiraho igiciro, ibiciro fatizo by'ingendo rusange nabyo byavuguruwe, aho mu Mujyi wa Kigali ari amafaranga 59.28 y'u Rwanda ku mugenzi ku kilometero yiyongereyeho, naho mu ntara akaba ari amafaranga 41.58 ku mugenzi ku kilometero yiyongereyeho. Ibi biciro bizatangira gushyirwa mu bikorwa guhera ku wa mbere tariki ya 6 Mata umwaka w'ibihumbi 2026. RURA yagiriye inama abaturarwanda guteganya neza ingendo zabo, gukoresha imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange no kwirinda ingendo zitari ngombwa hagamije kugabanya ikoreshwa ry'ibikomoka kuri peteroli. Yijeje kandi ko izakomeza gukurikirana imigendekere y'isoko ku rwego mpuzamahanga, kugenzura itangwa rya serivisi zinoze. Abacuruzi basabwe kudatumbagiza kandi ibiciro ku masoko. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Prudence Sebahizi yasabye abacuruzi kuturirira ku izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ngo nibarangiza batumbagize ibiciro. Izi mpinduka kandi zatumye ibiciro ku ngendo zihinduka mu buryo bukurikira, aho icyerekezo cy'amafaranga menshi mu Rwanda ubu ngubu kiri ku mafaranga 11,445 y'u Rwanda. Iyi rero akaba ari imiterere y'ibiciro bishya by'ingendo mu Rwanda dore uko bihagaze. Urwego Ngenzuramikorere RURA rwatangaje ibiciro bishya by'ingendo bisimbura ibyari bimaze imyaka ibiri gukoreshwa. Izi mpinduka zije zikurikiye izamuka rikomeye mu mateka y'u Rwanda y'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, kuko bwa mbere mu mateka y'u Rwanda lisansi na Mazutu byarenze amafaranga y'u Rwanda 2,000.
ayo mafaranga kandi yazamutseho kuri ibi biciro bya za lisansi yatumye mu mujyi wa Kigali umugenzi azajya yishyura amafaranga y'u Rwanda 59.28 y'u Rwanda ku kilometero kimwe, mu gihe mu ntara ari amafaranga 41.58 ku ijana. Mu Rwanda ubu rugendo ruhenze kurusha izindi n'uruva Nyabugogo rwerekeza Kamembe Rusizi, aho uru rugendo ruzaba runyuze muri Nyungwe, aho umugenzi azajya yishyura amafaranga y'u Rwanda 11,445 y'u Rwanda. Iki cyerekezo nta cyari gisanzwe mu byari byaratangajwe mu mwaka w'2024. Umugenzi uvuye Nyabugogo agiye Pindura azajya yishyura amafaranga 10,930 y'u Rwanda, mu gihe ubusanzwe yishyuraga 870 y'u Rwanda. Umugenzi kandi uvuye Nyabugogo agiye Kamembe ariko imodokari ikanyura i Karongi azajya yishyura amafaranga y'u Rwanda 10,1096 y'u Rwanda. Naho uvuye i Muhanga agiye i Kamembe muri Rusizi ariko imodokari inyuze mu karere ka Huye, ubwo ni ukuvuga akanyura mu ishyamba rya Nyungwe, aho umugenzi azajya yishyura amafaranga y'u Rwanda 9,603 y'u Rwanda, mu gihe ubusanzwe yari amafaranga y'u Rwanda 7,090. Umugenzi uvuye Nyabugogo yerekeza i Mushubi azajya yishyura amafaranga y'u Rwanda 9,528 avuye ku 7,032 y'amafaranga y'u Rwanda. Naho kuva Rubavu ujya Kamembe umugenzi akazajya yishyura 9,000 n'amafaranga 9 avuye ku 6,652 y'u Rwanda. Umugenzi kandi uvuye i Rubavu ajya Karongi azajya yishyura amafaranga 4,950. Naho avuye Nkomero ugana Ikirambo ni amafaranga 4,851 y'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe uvuye i Gakeri yerekeza i Nyamasheke azajya yishyura 5,881 y'u Rwanda. Ibindi biciro ku buryo birambuye wabibona unyuze ku rubuga rwa RURA, aho hariho ibiciro ku ngendo zose ku buryo burambuye. Ntitwasoza kandi iby'ibi biciro tutabwiye ko gaze iri kugura umugabo igasiba undi, amakara yo akaba yabaye imari ishyushye. Ibiciro by'ibicanwa mu Rwanda bikomeje kuzamuka, ibyo bihera kuri gaze, inkwi n'amakara. Izi mpinduka zijyanye n'umuvuduko w'ibiciro ku masoko, aho ibintu bitandukanye bitewe n'ingaruka z'intambara ihanganishije Iran na Amerika hamwe na Israel iri kugenda ituma ibintu ku masoko byiyongera. Ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru cyatembereye mu bice bitandukanye by'igihugu, aho cyagendaga kireba uburyo ibiciro by'ibicanwa bihagaze ku masoko. Mu bice bimwe na bimwe gaze yiyongereyeho amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 5. Mu karere ka Huye umufuka w'amakara uri kugura ibihumbi 15, i Nyanza ukaba uri kugura ibihumbi 17, ni mu gihe imbere yari ibihumbi 12. I Kigali ho umufuka ukaba wageze ku mafaranga y'u Rwanda ibihumbi 20. Umunyamakuru watambagiye ahantu hatandukanye mu karere ka Huye yasanze hari butiki imwe iherereye mu kagari ka Ngoma gaze y'ibiro 12 yavuye ku mafaranga ibihumbi 22 ijya ku mafaranga ibihumbi 28. Mu gihe undi mucuruzi uherereye mu mujyi wa Huye rwagati ari kuyigurisha ibihumbi 24. Naho uwo mu Matyazo we yahisemo guhagarika kuzicuruza ngo kuko abakiriya batemera ibiciro biriho muri iki gihe, kuko bumva ko ibintu biherereye mu karere ka Rwamagana. Nubwo abahatuye biyumvamo guturana na Kigali, naho gaze yaratumbagiye cyane, abayicuruza bavuga
bavuga ko batari kubona aho bayirangura. Ibiro bitandatu bya gaze biri kugura amafaranga 13,500 y'u Rwanda, naho ibiro 12 byageze ku bihumbi 27, naho ibiro 15 biri kugura amafaranga ibihumbi 34 y'u Rwanda. Bakunze mudahwema kudukurikira, mukomeze gukanda subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Reka nizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.